Sada je kažem, da vam kažem kak to bilo da vam kažem, kad smo mi bili 91. u Beloj krajini smo bili negdje oko ove tvrde gere gdje vi sada imate problema i mi smo imali municijama za 9 dana, za 1.000.000 dana, a 7. dan baš smo trebali da prestanemo, znate, jer tamo dole kod Beloj krajini gdje je bilo to, znate, tamo smo i mi smo trebali tam pustimo svoje srce, svoj dušu, svoj sve, a onda došao ovi vaš general Janša, ovi plešasti jastrebe. I mi tamo smo, bilo nas 20, imali smo municije za 9 dana i stojimo s automatskim oružjem prema njemu, a on kaže, nećete vi, ne možem sada da govorim sa njegovim tonom, ali on reče, nećete vi pobijediti, znate, nećete, jer ako vi mene sada ubijete, ako ne odete Slovenije, dogodit će nešto grozno, znate. To će se dogoditi ako nakon rata, znate, mi ćemo ovaj rat pobediti i bez mene ili ne, reče on Janša. A onda, ako pobedimo bez mene, onda će nova slovenačka komunistična oblast nešto vam u Srbiji uraditi. Ako ja pobedim, Janša, on reče, onda ću i ja to uraditi. Ja kažem, šta ćete date vi, šta ćete? I kaže on, mi ćemo ovo pobediti i onda naša vlada, ili će biti to nove komuniste ili Janša, mi ćemo da osvojimo na novo celo Jugoslaviju. I kad mi osvojimo celo Jugoslaviju, on kaže, onda ćemo sve okrenuti, onda sve pare koje su ostale u Beogradu, sad će ostati u Ljubljani, sve će ići direktno u Ljubljanu i ovo će, svi milijuni i milijarde koje će biti proizvedene u Crnoj Gori svakog dana, nakon 12. godine, nakon 12 sati kad se Crnogorci probude i sve što će biti milijuni što će biti proizvedeni u Beogradu, sve će to da ide u Ljubljanu, sve će to ostati u Ljubljani. I tako, kad nam Janša to reći, mi smo spoznali da tako će to biti. Mi imamo municije za 9 dana, ali mi moramo da predajemo ovaj rat. Ako mi ne predajemo ovaj rat, mi ćemo da nam srce da nam pukne, jer i moramo da još probamo u Hrvatskoj i u Bosni, tamo će trajati možda par godina, ali ovdje trebamo da prestajemo nakon 6 dana, 7 dana. I tako to bilo kad nas beloglavi jastreb, Janez Janša, plesasti jastreb sa bijelim mudima, on nas ustavio. Ako ne bi on nam kazao kako će biti, onda mi bi pobjedili. Hvala lepo. To je bio za vas general Guzman. Lep pozdrav. Jao, kako plačem. Još uvijek plačem, jer izgubili smo ovaj rat. A sad su me uhvatili i plačem. Prokleta čebula.